Talafa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai whaakonga. Ia be ai le ta'alonga la kapia Samoa mastasi o avanoa. Mo le lumana ia o ina whana wale tunu ufa awala mai ai le whaapaanga le APTC po le aonga mtata SS Australia ma le Pasifika i Samoa. Saunoa alo ia le whingal minsta mtanga rengoa onga ta'alonga manganu. Seu ula yoane tu au ile saunoanga nalo ia le whaapaanga le tulanga tau ta'alonga la kapi. Wa tupu tonu foi ili taimi o te pena ai mo ta'alonga o le ipololangi falani peona ia saunoa. Le aongam tata SS le Australia APTC so swani i tangata anu o Pasifika ia o onga e so otanga ile mawalulunga wa o onga i Australia. E o mai newa silia sfulvalua fe tangata anu o Pasifika mtemrese ua whaau matu spasi mai le APTC o na lalai fiti Samoa, Vanuatu, Papua New Guinea ma Solomona. Ma le Certificate 3 po le diploma vainga SS wa o oina e au fiail fa insenia o loanga osi fa kamuta elitise tu lisi tali malo a o oina pulenga soifua malo loina ma le au onanga lautele. Inisi o talam tanga ringa fmlanga inga le fionga i le palemia na tali malo feilo inga fa talanua na faya isa moal vaya senei fa tau por kalamia malo au fatasi e fa fitau iai fainga tau fa amtau o le por kalamia o tangata malanga ma fa amtalanga e nofo uta iai ma wha maunga o ingoa o pasese. O le ofisa silon tanga rungol palemia anga Vili Leona ia wha whailo ai i le vaenga le UN po le counter-terrorism team ma le lato misio nai Samoa mai vaenga SS le ofisa malo o whaatasi po le UN counter-terrorism non whaatonu ofiso whala au whaasainem soltula fono pala poptonga whaavao malo va le civili ofiso whamtalanga sota inga whaona po nei male whaala poptonga whaavao malo mo malanga whaavai taimi. O se polkalame ta ua mua tunu ulato te iloa ai whailo ilo i tūlanga la matia whaavao malo. Ai ole si iti ai o to mai le ngata i tangata whaingalo ngai wafu malai wa lele ai o wa alele sota inga whaanei ono po. E mulimulta i ai lisi o pasese mani whainga whaasoli tula fono e so o tanga i ai. Ai ole whaata ua fo el tatu tunu o au walalo o whaonga ma wha maunga mosem ta upu soli tu la fono wa ave iese mata i tu. E toli waso o le nei wha asoa. O sona taunu unga o le apso soani fo i tapena ngā Samoa il fono. A taita ia malol tau pulenga le whaia mai ili tausanga fau. Wha awau pea ngā luenga la mea i mo Samoa malalangi a toa talua a fianga mai la pisi e peo plastic. Ua wha lau loa mai i fo i male pulenga fau o le asosia le Samoa Recycling and Waste Management Association. Le Bristene o Mr. Lei Usila Fau Ioane Sio mai le Pacific Recycle o le Bristene Sosoani Mrs. Edith Aka Up o le Tautupe Eric Clem Cruz Failau Tusi ngal malmana Rona Lee mali USB Sauno Islands a tu le foi talwai Mrs. Kylie lona fa tu tuanga committee fo la to te fa awau nga ruenga mai lona tulanga o ye nei Sauno e le Bristene fo le Usila Fau Ioane e whaafetaia le sunga kaya le lona sao o tau la muai Samoa nei matata o le aoina o la pisi ma toi whao ngā whaatasiai ma whaala wiloa le website le whai toa mo whaamtalanga whaona po nei lunga o le interneti o le www.srwma.w tu whaatisia e le sunga Annalise o Sullivan mo whaat. O le asosi lea wo o le wha lua o na totino na whaavai mai lua o sufitu o au fiai sui mai company recycle o fai o loa, whalingosi o loa i leo tunu. Na lato mata i tū la pisi tia i no whanga whaapitoe ta whaingata. Pei tai, le toi 5 tausanga tumul na no whangan whaatua i loa le asosi lea. Sa tele ina tia i whaasoli tū la whona umala pisi SS i ta whaingata. Ma whai loa lo na sao, e sosoani i le ta watu e tuu SS la pisi e le ngata i a inga, ai o pisi nisi ma onga pe o plastic, waste oil, ta vale tia ai o masini waleanga matini fangu. Malato na iai le anganga le reduce, reuse, recycle ma le return. Fa awalatu ya onga por kalamita vanga ma si singa ino whanga o whaatino ai le toi wha o ngā o la pisinga o sia isi mea o ngā. O plastic o wha mawina e malo au whaatasi o se lui tele lea o whianga iai malalangi e le ngata o le si umanga ai o le soifua tangata.
O le la ititi o Samoa o iei nei a wo o atona la pisi wha momonga nei a malo au wha atasi le tolu sulfa atesi ma le 5 kilokalama plastic i le tausanga a le tangata. O le wha atesi ma le 10 kilokalama o nala pisi e u atu i le sami. 5 te tele wha apitoa le watu u ia onga whalo loa whaitani malo ma lai ta alo ma whalo le malo i polu. E la fo iei plastic mulmuliane o na tu ma vai lea. O nala pisi fulu fangu mtoe wha foi mo le ngausia mai o isi o loa fou. Fangu tioata ma tioata e nuti wha aoneone fo a iatu isi foi pisi nisi o lato wha ta ua le si o manga wha o ngā isi maa. O le aso ona nafi na saini alo ia isa whenga inga po se whainga pa anga le laka pisa mo le tunu. Ma le a onga Australia po le APTC. Le o telefo i alo mwhana o le tunu ua wha manu ia inai. O le aunga ma le wha moe moe o le neo sina whenga inga pe o na sao no le ofisili o laka pisa mo. Le sunga whale o mawaenga Vincent Pulea. O le nei whainga pa anga o le nau ta inga lava ia manuia alo ma whana o le tunu. A waso na tolu mana i manuia. Sau no le ofisili le tāua ma le o ngā tele o le lato whenga inga o sia ma le APTC. Ina ia mai a ane leo langa ta alo la kapio alo ma whanau. Ai olo o mawhain na le leia o oina i isi matata ese. E mawhaina mawainga luenga le lumana. Pe a mai a leo langa ta alo. O sa ngā lima i le ngikai au ia o le whainga paanga le ringi la kapi ia po le whalapukonga le lalo malo o skadia le APTC. Ia silafia foi ia olo ia le Academy le ringi la kapi e konga i maku. Olo ia kama makengi olo au kau inga i kalonga la kapi. Ia pe o whainga paanga le i le mako whainga paanga le ua mai nge sangi ala songi. Ia o sosoangi le PTC kam whai ale yungi le ngaka le o inga la kapi. Ai kam whai mo se avango ia o ngai easy skills pe ka muka fa palama pulang fa penga. Ia o ese mai le kako inga kapi ala i se famo mo nga molu manga e mo ese nga luenga pulang fa penga pe mai mai le la kapi mo pulang fa penga ia wa le langa la kapi ia mo ska impupu ke le ka mai ki la ta o su ka sang ia le famo mo nga le ia e mai ka ring la kapi ala wa o mo se pe pa mo se nga luenga pe le nga famo mo nges. Sau no fo i whale o mawaenga o le nau ta inga lava ia manuia ma wha au le wha manuianga. Ai maise, e wha amalo sia i alo ma wha nau uma o lo to tonu o polo kalame le uni la pi. O lo ia i alfa moe se kulanga umi o nga i alfa moe lea i mako sainga lima i kam whai manguia kam whai ngai i lisi lua kol kausang. Ia wha wau ai pea wai pe o silafia ia o la kapio ka longa piko sili le o kele fia ia le kupulanga kalavo kama makengi Samoa o le nganga ia o le ringi la kapi e fa malusia a fa pela vai ke kongol por kala me ringi la kapi ia o le kulanga nga le la ia pe fa pe le o onga mo kulang fa pe nga ringi meske mo kulang fa pe nga o le kam fa ngole ringi foi le ia mau malango makua mo kulang fa pe nga le nga ko le sa wala kapi e longa lumanga e mau wai senga luenga fa apa uma mai kwaring na kapi O le tai fono la pisa mo le tunu o le sunga tu le epa takta sa ilele mali le ngoi na sai ni ale whainga paanga. Lo Samoa Entertainment TV mai pia ai fasoi foi.